bahlali sempini ayintomihlasela okusho kanjalo ngiyabonga abahlali ukuthi simukele ikomiti yethu extended committee abantu esosebenzisana nabo kuya phambili sibambisane ngeyikwata camp sibone ukuthi angeke siyinqobe lento le esinayo ngoba hey sinezeze endlini sibathe sithi siyalishanyela alishanyelile kodwa manje siyacabanga ukuthi ngokubambisana kukhona la siya khona amandla awethu bahlali ngaphandle kokumosha isikhathi ngizothanda ukuthi ngibuyele kule nkulumo yami yapha eviki kule viki eliphelile ethi sisendleleni eya kwimashi sithe mhlali silungiselele sisendleleni eya kwimashi siyotoyitoya abahlali sikhulumile futhi nakule viki eliphelile sathi siyotoyitoya and asifuni igundwane basho kanjalo emafemini bayazi abasebenzi emafemini abanama union bathi alifuneki igundwane asifuni umuntu ozothi yena uyolala kakhazini umuntu ozothi yena akayitoyitoyile ngoba makufikile ngaletoyitoyi sithembe umuzi nomuzi kukhona umuntu ozophuma ayitoyitoyile niyazi ukuthi sobe singaqali kuyenza yebo umuntu nomuntu uzophuma ayitoyitoyile ngoba abahlali akekho umuntu ozolwela omunye umuntu mawuhlala lawo nomuzi wakho umama ubaba ufuna impumelelo ufuna ingane zakho zihlale kahle sekuyisikhathi eside sihlala kabuhlungu so manje umuntu nomuntu akasukume ayolwela amalungelo wakhe ngishilo kule viki eliphelile bahlali ngathi sekuyisikhathi manje so angeke ngize ngibe mude namhlanje ngoba sinazo ivakashi zethu sabeka namapoint kunamapoint esiwabekile esele sachaza futhi ukuthi amanye sizoyekela ivakashi zethu ziwagcwalisele nikwazi ukunderstand more ukuthi kahle kahle ipurpose yale mashi yini naloko omunye futhi esisichazile ukuthi kuzoba mhlambe nokhaso onyane silicelayo kini isizathu salokhaso lolo kuzoba yini so angifuni ukuba mude kakhulu ngifuna nje ukuthi gap nami ngishiyela abanye ithuba ngokusho kanjalo my leader angifuni ukukhomba ngegama kodwa kwi leadership seyonke ngicela nje oyedwa abahlali azame nje ukuthi athi gap kancane kumphakathi waselindo kuhle nemovement lesesiqalile mayibuye iAfrika mayibuye amandla awethu phambili ngomzabalazo phambili sanibonani bahlali nezinkokheli ne elami igama ngumhlalepule ne ngizothanda ukuthi ke ngithi sibuya ngale eGabon besinomhlangano ngo8:00 so umhlangano wakho uphele ngabo 2:10 so si respecta isikhathi sokuthi siza la elindo kuhle sizoba ne public meeting ngicela ukuthi nje ngike ngichaze isizathu okanye mhlawumbe nobangela elidala ukuthi sizithole sila but before then ngizothanda ukuthi ngiintroduce kuba Patrick ucameraman I think ukhona mhlawumbe kuma social media wonke uyavela then ke isizathu okanye mhlawumbe unobangela elidala ukuthi namhlanje kube ne public meeting la kule ndawo yenu okuhlala ukuthi ke sinama problems esinawo sisonke eWard 68 under ama informal settlement wonke so now sibone ukuthi kubalekile ukuthi even though ilindo kuhle sayinayo ugesi okanye mhlawumbe sayine temporary electricity but also ama problems esinawo okanye mhlawumbe ama grievances acishe ayifanela abe the same say understand so now yeyiso isizathu esesithi namhlanje sizithole sila sizoye machine bahlali ikwata camp ezobe zikhona kuleyo mashi iGreater Gabon imbalenhle imadikizela ibloma nathi ikalabusha lephezulu ngase Riboni then isiyahlala mawusondela kancane uza ngase desert then ke kuba izwakala ngale phansi waya ngase eloneni Mayfield extension 6 then kuba ulindo kuhle la kule ndawo yenu yokuhlala bese then kuba esinye isikwata camp kuthiwa selindelani emva kweRiboni Straight kulabantu abake basala abacishe ihistory yabo kancane icishe yafana ngamashi nale yenu abantu abayele basala ngesikhathi kwallocate abantu eChrizana extension 1
abantu abayele basala makwalocate abantu eChrizane extension 2 which is uMkhalazenge. So some of those members balaphayana and banesikhathi behleli laphayana. So now nabo basho ukuthi no nathi besicela ukuthi sibe ingcenye okanye mhlawumbe sibe yipart yalo mzabalazo eniyakuwo ningama informal settlement wonke. Sine understanding futhi ukuthi thina sibuya eWard 70 bona iWard 70. Now thina iquarter camp ezila iWard 68 zi7 zonke. So zi7 kanjalo ezi6 azina electrification or whatever the thing it might be. Igesi bonke zirana ngenyoka nyoka if isike say understand why kufanele ukuthi iGabon imbalenhle iqalabusha iBlomanathi izwakala isiyahlala nelindelani why kufanele ukuthi sizibandakanye nelindo kuhle sizibandakanya nelindo kuhle because of besithe nama leader ekukuthi abuya la ezindlini na mabawe ipart because of sibona ukuthi igesi ithathwa kakhulukazi abantu abahlala emikhukhwini la ngakabi negesi and bathatha khona la and ekukuthi nani niyafisa ukuthi ningafuna ukuthi ni enjoy igesi yenu sine understanding yokuthi nathi sifuna ukuthi sibe kulomzabala zokuthi nathi sifuna ukuthi sibhadale ama services but the problem asikwazi ukuthi sibhadale ama services because of asinayo igesi and igesi inolundo kuhle now asifuna ukuthi kusasa nani nibe nisebenzisa igesi kuba ngathi nisebenzisa inyoka nyoka because of igesi yenu iba inqane. That's why sisithola sila kule problem. Rather than that, I think after indaba yegesi na konke lokho kunamanye ama challenges ekukuthi ke lapho asifaka sisonke. Say understand? Sonke sesiyafanayo. Yokuqala i-reblocking. Yes, ngasho ukuthi mhlambe i-reblocking according to nina nibona i-right. But umhlaba wethu awukho enough. Isizathu okanye mhlawumbe unobangela elidala ukuthi imikhukhu yande mihla namalanga is because of ibase zethu zincane. Angeke njalo uhlale umntana khona 16 years or mhlawumbe angaphansi ko12 years. Obvious uzokhula and kuyofanele ukuthi abe nomusi. And now umzali uzofuna ukuthi abe nani abe nomkhukhu eside. And lokho kwenzeki why only because of ibase zethu zincane. Siphinde singene endabeni dumping area. I-dumping area okanye mhlawumbe i-waste iyasithupa sisonke. I think ama-challenges asithupa sisonke. Siphinde futhi singene endabeni e-permanent stand because of njengoba sihleli la hayi ningathi siyayibona njengoba sifika sithi abantu bala why bangaphumi kusho ukuthi bahleli kahle. Kune question efanele ukuthi sizibuze sisonke and sonke I think sina i-answer yakhona but if ever umuntu akanayo leyo answer namhlanje uzoyithola ukuthi why i-youth yaka 1967 ne-youth yamanje ingafani. Yazi reason nini? Sebenzisa sisabalaza emafonini. Ama problems sifuna ukuthi siwalungise emafonini. Ukuzabalaza sifuna ukuthi sizabalaza efonini. Nifuna ukuthi nize nama solutions emafonini. But physically yanishaya. Why? Because of media. Because of igesi. Should my saying zakulo mzekelo wenu ukuthi nina ithema nibona ninogesi nabona kahle ukuthi hayi thina sina problem. Noma singahlala ayikho into eyenza ukuthi thina sithi siyaphuma siyozabalaza. Only because of igesi but mangaqima nizobona ukuthi i-youth yaka 1976 ne-youth yamanje iyayifanela. I-different ukuthi at least manje kune better life encane ekukuthi nanisebenzisa ukuthi i-freedom seyikhona and yet i-freedom akakabikho. Not yet uhuru. Manje igesi ingafuni ukuthi nikhaphaze because of it's a temporary one. Mele understandeni ukuthi lento esifunayo asikakayitholi yonke. I-freedom lesifunayo asikakayitholi yonke. Sisafuna i-freedom ukuya phambili. But wena mawuthola ukuthi i-freedom seyikhona ungahlala awuna problem. Enye into enza ukuthi bakithi abantu bangaphumi ngobuningi uma ngabe kwenza ama public meeting abekho concern ngendaba yalabo abahlala khona only because of they understand well ukuthi makuzoqalwa ku developer indawo labo bantu abanganamapasi bona bayogcina bayenze njani. That's why makwenza ama public meeting abantu bahlala phansi abanye bayethengisa omunye ahamba uthatha isitoko sakuye somewhere because of the concern yini isisu but andifuna ukunderstand ukuthi la akaka indawo akakabi developed.
ngamanye amagama ngichaza ukuthi ke sihlalele phansi sayibona singamalili ukuthi esikhathini esiningi abantu abangafuni ukwenza ama-public meeting abangafuni ukuza kuma-public meeting because of they know ukuthi once kuvela intuthuko bona bayosala ngaphandle kanti aba-understand ukuthi nathi sinabo kule struggle part sine-understanding yokuthi ama-solutions akhona kithi singama-leader ukuthi thina sifuna ukuthi silungelwe and silungisele nabantwana bethu but abantu bangaphandle kumele sibe nani sibe ne-solution ukuthi bona bayenza njani because of i-government once ikwazile ukuthi bayeke from kuma-border baze bafika la which means i-government kumele ithathe ini i-blame for that akusiyi-blame yethu singama-leader but thina ama-leader we only provide ngama-solutions so now mphakathi wakithi le nto esiya kuyo akusimpe encane that's why lapha eGabona sishilo ukuthi no sizwenza sure ukuthi abantu abayi emsebenzini ngaleso sikhathi then siyobhala and sikwenzile lokho already sibhale ama-letter ukuthi bahambise emsebenzini la abasebenza khona ukuthi on Monday akiwa ndawo even nami ngithathe i-leave la ngisebenza khona because of sine-understanding yokuthi hlangahlangene indlela azivulekanga that's why bafuna ini i-reblocking bafuna i-reblocking so that kube nani kube ne-temporary electricity sine-understanding futhi yokuthi bathe bazothatha abantu abayi-3,500 babayise eDan Park but we are saying ukuthi for ukuthi kube ne-solution lapha eCalabusha at least makube nani ne-reblocking because of umhlaba sinawo siyi-Ward 68 but i-problem ukuthi asinama-leader because of if ever besinama-leader enough befanele ukuthi ngabe lesasiganga lesana njengoba bekuthiwa lesasiganga sakadube nalo leyamlungu umasipala into esidingayo sicela ukuthi makenze sure ukuthi usithengela umhlaba usinikeza ama-service stands enough because of mawungabheka i-different yeyi-10 ze-apartheid neyi-10 zamanje umehluko omkhulu kakhulu umuntu wakithi akasakhona ukuthi azamule once azamula isandla singeswela kwe-next door why only because of umhlaba mncane awusafani naloya mhlaba we-apartheid umlungu u-owner ukusuka la imikhukhu mayisha abakhona ukuthi-ke babe ne-access for i-disaster management which is icimamlilo asikwazi kuyofika lapho i-waste bayichitha noma kuphi because of abana space izindlu zabo omunye ukuchitha amanzi la omunye andlula umnyango wakhe so sinaleyo problem yokuthi-ke noma ngabe mhlawumbe nina niyilundo kuhle leyo problem akafiki kini kodwa kumele ni-understand ukuthi kwezinye ikwata khe seyikhona leyo problem and we have to fight for that because of sonke we are under one same roof which is i-Ward 68 i-roof yethu sonke siyewela under Ward 68 then ke sibuye sithi Calabusha same applies nalaphayana elona esiyahlala same applies nalaphayana eCalabusha sibuye sithi la eMalenhle same thing abantu ebefanele ukuthi ngabe bathuthile baye-Chief Luthuli but abakhonanga because of kukhona abantu abazifake laphayana e-Chief Luthuli ngongekho emthethweni and umasipala akazange acheke ukuthi ngaba lo muntu ongene la unepasi or akanapasi or uapprovile or akapruvanga but bavele bazingenela then sithini ngalokho i-solution to that we are saying asina problem ukuthi abantu bangenile as long as anepasi makangene but mayenze sure ukuthi next time ayengeke isaphinde yenzeke because of labantu saba nesikhathi sebahlala laphayana but umasipala kufanele ukuthi ayenzeni agade umzila wakhe amonitore i-situation because of under ama-bylaws wakamasipala ayasho ukuthi akunamuntu okufanele ukuthi angene endaweni without i-permission kamasipala but manje once iza la emikhukhwini kumele si-understande ukuthi si-implementa le nto bayisho kudala bathi willing buyer and willing seller thina sizongena emhlabeni umasipala uzowuthenga because of uhluleka ukususa umuntu owumlungu ukuthi achiftele umuntu omnyama endaweni yingakho sithi sizohlala umasipala uzowuthenga sihlale umasipala uthenge because of uyahluleka ukuthi ayenzeni anikeze abantu bakithi umhlaba masenze sure ukuthi before senza imarch kumele silandele umthetho waku-section 205 umthetho esiwulandele kulo ukuthi sigqwalisile konke lokho oqalwa yi-section 205 which is iform elicelwa lapha eprecinct siligqwalisile
Kunomhlangano wethu akufuneki abantu ekukuthi ke masiya laphayana baye baphuzile. Akufuneki amahamura because of asiyogqekeza ndawo. La siya khona solwela amalungelo wethu. Ngani ngokwephepha esiliphethe elingaphambili. Then ke sizo requesta ke futhi ukuthi njengoba ama leader asewashilo ukuthi sibhalela umayor ioffice la kaMayor, sabhalela ioffice la kaSpeaker, sabhalela ioffice ye-Human Settlement, sabhalela i-Water and Sanitation stroke Energy Department, sabhalela i-roads because of function ayibona ukuthi imonke injani, plus nathi if ever silungiselwa kumele kwenze sure ukuthi umgwaqo uba khona singaziloku sihamba phakathi emanzini. Sabhalela ukhansela ke sesiyasisiyela ke sesithi nawe awuza ukuthi sithini masikhuluma namabhosi wakho. Sabhalela ne-Triple-C manager la sizobe senze khona ini i-march because of angeke senze i-march or mhlambe kuzomkela i-memorandum but umnikazi okanye mhlambe i-manager e-Triple-C ingazi. So kubalekile kakhulu ukuthi sibhalele labo bantu. I-memorandum sesitholile umuntu okuzomela ukuthi ayamkeleke. Asizofunda i-memorandum but amathumbu we-memorandum I think ngizamile ukuthi ungayenzeni ungasummarize. Then ke why kubalekile ukuthi sikhulume ngama-route which is indlela leso sisebenzisa masenza ilona i-peaceful march yethu. Kubalekile ukuthi si-understand ukuthi leyo ndlela leyo masibuya esiphi isikhathi ekufanele ukuthi sidibane ngaso. Isikhathi ekumele sidibane ngaso it's 8 o'clock. 9 o'clock kumele sibe si-reach i-destination la siya khona. Then maqala sithi 11 kumele sibe sisuka e-Triple-C kamasipala. Then indlela ezoyisebenzisa sothi Eastland bese sithi Huruts bese sihambe ngeBarwa up until sesifike eMount. Angasondela kuye wonke umuntu ozoba nenkinga semsebenzini angasondela kuye and then akwazi ukuthi anote ngoba vele kubalekile ukuthi sigcine umsebenzi silwele namalungelo wethu. Lokho sikhulumile akekho obekangekho yilo ongaziwanga ngalo viki lelo. That's why futhi namhlanje sifika lana sithi ngono siphinde la sibambe khona seyisithi when ileta iza kimi simenywa ngama-squatter camp ukuthi khulumisana ne-leadership yethu ukuthi siyohlangana nala amanye ama-settlement. It was little bit too late nyalo ngoba sihlele only one meeting nama-settlement. Kuleyo meeting leyo already 205 days seyisendleleni. So concerning indaba yeyincwadi kanjena ngiyabona ukuthi kuzoba nelona kuzoba ne-queue eya ku-Els and unobhala ngokwakhe it must also help usesi-Els ngayo le nto leyo. Kodwa-ke thina kulo mzabalazo lo esakhulela kiwo uma ngabe silwela ukuthi kube njena lana kwakunaleya nto leyana yamabutho yokuthi Sunday ebusuku ngo-12 ebusuku bathi vuka umawulelo nizwa khona lapho ukuthi seyijubile yamashiwa kuyiwa indlela yayingacelwa njengamanje ukumashiwa kuyiwa. So isikhathi sokuthi kubhalwe ileta kubhalelwe umqashi wakho yayingekho kudala le nto leyo. Sengazi manje bazozama but please don't put i-pressure. Mina ke kuyami empilo ngumuntu vele ongekho right empilweni lamalanga lawa. Ngingizi nokuza la emeetingini but ngiyengabona ukuthi ngifanele ukuthi ngibe khona i-head yamakomiti wala. Complain indawo yethu lena phezulu lena ekuthiwa ngama-low cost. Why should sivumele ukuthatha sisuke kwenye indawo ndeni kuyolanda abanye abantu eThembisa eBospruit babuye bazongena endaweni yethu abantu baseDavidton banganayo indawo. Singibokuqala esafaka i-petition safuna ukudevelopiwa. Nina-ke bantu baseLindo kuhle khona into angeke ayichaza yonke uComrade uMhlalebule. Ama-petition wethu akhona laphayana ayasho ukuthi sidimayinda ini. Singibokuqala abathatha imarch sayalena singibokuqala abathenjiswa ukuthi sizodevelopiwa njengoba sebahlanganisa nabo Steve Biko ozwakala nawo wonke lamanye ama-squatter camp afikako. Angeke senze sithi siyawashaya ukuthi ngoba ayafika ngabantu bayikithi labaya abahlezi laphaya. MMC Robert Machiko
nge-5 zaka-April 2018 state clear ukuthi ilindo ukuthi ifanele ukudevelopha la ikhona ngoba ihlezi endaweni yakamasipala. He even wanted to fight ngaphakathi eboardroom afuna ukushaya ama-official azama ukumphikisa ukuthi indawo yethu ayimelanga idevelophe wathi ingeyakwamasipala. That is why wagcina wayidevelophe nge-temporary electric city esingayi-enjoyiko namhlanje. If I'm not mistaken, correct, I was the one who tell MMC to sit down. Segalo la pianga paga. MMC sit down. Uzo solve the problem la. Alwa na ma official because azama ukumvimba. Ukusitshela ukuthi indawo yethu lena indawo yethu mincane imkhukhu yethu le elekezi lena can be developed la. Besa base human settlement bangibisa badibana nami ngala ngabakhomba ukuthi nanga amapipe lawa khona. Wabatrain enye ileza basho human settlement but ilula ukuyisebenza le ndawo kodwa manje basijikele manje. They were fighting nami noSipho la human settlement ubosi yakho lapha comrade William la kule khona le la no iboss le yana human settlement and I want to put a warning to ama committee ngoba bayazi siyalo no William ukuthi you emzabalaza you fight ngalelo langa lelo and then next day ne ufighta nalo muntu lo mela kuncede next day ne uma ufika kuye lo muntu lona ufika sokhuluma enye language wasifight sinosipho lola uWilliam bemtshela ukuthi makalethe a geological tech report ebuya kuma engineers eshoka ukuthi umhlaba wethu lohlala kiyo awukho right ngoba thina sinesiqiniseko sokuthi umhlaba kwathiwa ewe. Comrade, I was just trying to rectify I was just trying to rectify indaba yamaletha ukuthi uma ngabe awuyitholanga iletha ne immediately Monday ngo7 o'clock ekuseni you phone emsebenzini, you can even send a video emsebenzini and tell them ukuthi akuphumeki la ngihlala khona kuyaliwa and I want to protect life yami nabantwana bami ngoba abantu laba bazokutshisa umuzi wami. Umbuzo hayi kule committee lesinalo njengabafowethu siyabonga ukuba umntalipulo baba umntalipulo ngifuna la usondlube khona kunama question ware ukusebenzisa bafethu ngicela ukubuza kini nina la ekhaya la indaba njengoba ukhuluma ngedalpark thina iyasiphatha na idalpark ngoba ngathi la asakhuluma sonke sisakhuluma kumadona sathi thina silula ilende yangaphambili sifuna ukudevelopa sele ngaphambili because esikunti lesi mosibhekile sithelela la kwakhomba ukuthi kuyiwa le phambili nangale sikhona singena khona siya le phambili sacela sathi thina asiye eDalpark indaba yaseDalpark asi-entertain kodwa ke manje angazi ukuthi mhlawumbe ngikhulumela abantu abarong na ukhona abawishi eDalpark unganimosheli bafethu yabona ngoba kuthiwa kunelist mhlawumbe yabantu abayi-3000 something ngicela ukuthi amagundwane angalumi ishizi yethu thina la sineshizi la si-right la because uma ngabe le ndawo inamadalamite nangumakhelwane la wanganadalamite wangaweli phansi because indawo eyi-1 nasi isikhulupili siyakhomba ukuthi le ndawo eyi-1 angicela ukuphilela nje la kuzothiwa uyigundwane uyayivisisa baba indaba yaseDalpark besinga-understand so-ke as manje wena usichazela ukuthi eDalpark kunenamba ekuthiwa 3000 bani emeli ihambe ane right thina abanye besingafuni ukusala besifuna kulo Dalpark because dala silindile uyayivisisa right ngoba ngiyakuzwa manje uyichaza uthi kule 3000 sho ukuthi kule kwata camp zonke hayi thina kuphela abakumele baye le zonke ikwata camp angithi kuleyo namba le oyichazile ne so umbuzo wami ngicela ukubuza ukuthi njengoba uthi wena kuzo zonke ikwata camp kune namba 8000 bani ne so thina uma ngaba sithi asifuni kule kwata camp zonke thina sodwa sisi asifuna ne sifuna ukuthuthela ukuhlala lana ne ngicela ukubuza ukuthi kungenzeka lokho na or so busy lokho siqhubeka sitoyitoya until izi 30 years lokho thina sifuna ukubuyela ukuhlala la umbuzo wami uloyo ukuthi thina silokho sitoyitoya sifuna ukuhlala la ngicela ukuthi 20 years nanginayo ngihlala la ngize ngiyakhuka ngugela la
siloko sithi asifuni ukusuka la sifuna ukuhlala la and wena uthini izikwata camp zonke hayi thina kuphela sizoyedal park so thina soqhuba sitayitoyo or indawo yethu ya then bona babayithola igas bayalayida bona shuthi thina sophinda futhi phela sofaka inyoka le ngoba thina asazi ukuthi kuhambani siyayithola noma sisayithola ama-transformer la because imali yona asinayo. Thina singama-community leaders. Thina singama-community leaders. Not even a single person ozothi kulama leader makavela la athi yena uyimember ye-ward committee. Ngicela ukuthi ningizweni. Sonke njengoba sila sihlangene singama-leader wama-informal settlements. Wonke lawa I8 or 7 wasewodi. Then ke uma sikhuluma ngendaba eDal Park thina esifake la sikhuluma ngokuthi kuma answer ekade mhlambe okanye mhlambe kuma response ebekade siwathola uma ngabe siyemhlanganweni ukuthi abantu abazo eDal Park the allocated number is 3,500. So now umbuzo wethu thina singama leader hayi singama councillor bekuyi answer evela kuyikwata camp ezi7 hayi ilindokuhle. Uma sikhuluma ngendaba yokuthi umhlaba thina sifuna umhlaba and sifuna ama service stands senzela ukuthi njengoba nani nihlala la ama grievances kwale ikwata camp zonke ngicela ukuthi nisizwane ukwenza le memorandum siyenze ngani ngama grievances kwale ikwata camp zonke lezi esikhuluma ngazo then under ama grievances owabo or ama petition abake bawabhala ngaphambilini based on ama problems enawo ungathola ukuthi kuchaza lokho ukuthi nina njengoba ningabahlali nishilo ukuthi asifuni ukuyendawo ngoba sinomhlaba oyenough la eWard 68 just nje iproblem ukuthi implementation ayenzeki based on ini ama leader wethu aswaka. Sa understand masikhuluma ngama leader sesifaka konke laba baphezulu asikhulumi ngalaba because of laba bayakwazi ukuthi ba exercise ama duties wama leader ekukuthi bayahola every month. Sa understand I think it's clear now. Yes cela ukuthi mina ke nagana gore ba buletše le batho ba bona gore ba tlo tla meeting ka mo gore gore mo batho ba bona ba se bona ba tla ba tlo kwele sele orela mmatšheng go tswana ka manta ba ka kwa tlase nina bensalele ngikhathele mina silibuyele emuva sezitotoloji ngicela ukuyivala asisafuni isandla because esinye isandla sizosimoshela siyosuka la singasazwani. Bahlali viva kunambuzo esiugxekayo yonke imibuzo ibalekile manje bahlali sesifike emaphethelweni bahlali iMonday la ifikile iMonday mayifika thina siyilinda okuhle iMonday mayifika thina siyilinda okuhle masiphuma la elindo okuhle bahlali masiphuma la elindo okuhle ngoba siyohamba ngapha siyosuka la siyeni eFireground ilindo okuhle yonke mayiphuma la siyophuma la